Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaralun ban sigom nanggro ulun tuan Ku Haji Muniruddin dari komunitas relawan tim adat Aceh Cangpanah Sumatera Utara akan membacakan sabuh hikayat yang berjudul Kisah Siti Masyutah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Jaro 12 salim ulun beri ulun pujopo alhamdulillah ke Rasulullah selawat ulun beri lun laka doa nabi ya Allah sabah sejarah lun kena rawi neberi terang hati ulun ya Allah neberi hidayah kelun ya Rabbi lun cirawi sabah sejarah khabar masyitah wahai akhi yahma sajamun Fir'aun tad megah kerajaan luahan sakun krik irangan Mesir tengku sampau ujadah Fir'aun yang perintah sama sekali tukang sugod si dalam kisah Siti Masyutah nama gerasi sugod putra buat di Masyutah menan perintah Fir'aun tiap hari wadana sugod nekun bismillah sabe di baba Masyutah hana berhenti banji dengar le anak lidang cuma dipegah bahaya Fir'aun yang asyik pekehna Tuhan selain ayah lon Masyutah jepat kalain tadri Gesugod olon gekun bismillah lon Masyutah kalain tadhi banji dengar menan anu jipegah berantan amarah si Fir'aun si kafe asyik dihoyle laju sigra Siti Masyutah periksa bagah laporan putri pekeh binnya yang anak lon pegah ganta Masyutah kata mungki pekana Tuhan lain ka pegang kakun bismillah Masyutah dikabak bibi han ka akui lelon Tuhan ka sabab ka pegah na Allahu Rabbi ka jawab singkra jinole wahai Masyutah mahan kuyuplah dikah dari ule sampo ugaki kuyu ilanya kusiksa dikah menyokap pegah Masyutah Allahu Rabbi kemanusut yohyan oleh Masyutah la ilaha illallah ngan hati khali banji dengar menan jawab Masyutah tamah amarah Fir'aun si kafe asyik dikrah le tentra masanya singkrah le bagang yurbuh Masyutah dalam kuali yang mulafon jiti alam belangong laka Masyutah lehnyan jirpah anu yang fon wahai akhi anu yang manya lehnyan laju jirpah diancam bagah Masyutah murtad kembali
bak pi sayang nu kalon ke anak lidah karap nu ubah agama Rabbi di musuh anu manyanyan siglale bagang tauhid ke Allah wahai ummi oh ban dengar amunan banyak semega yohnyan masyata sujud laju ba Rabbi sampaan maderakan siti masyata hana mengubah membacut fi tauhid ku Rabbi bertan tersiksa sakit tat putun akidah hana ubah iman tat khali kasem ke ono syadara habalun kisah puja ke Allah ayah ngan ummi tajak celadan bak kisah Siti Masyallah dalam sejarah bak putun tauhid ke Rabbi menyona silap syadara lun lakam kadang nasalah sejarah ulun tuan beri lun lake doa kedeh sidra bak sidra Allah oh angke berlepah ketanya mandum dalam jannati ono kementang mudah-mudahan jiat ke bekal kitanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.